gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Yes! Agkabawan ni Uncle Kau, agkabawan ni Uncle Inteng, agkabawan. Warag! Tataba daw. Anya ti bagbagam? Agkabawan ni Uncle Kau. Kit apa naragsak ka nga eh. Siyempre, agkabaw nga ro din ni Uncle Kau. Iwarwaragawag mo pa eh. Amom ka di tataba daw. At ipagarop ni Uncle Kau, kat isaw ti chip tanaw. Anya? Agkabaw nga ro din. Ay, kit bayat ah. Ayan di flashlight ko dong. Day, apoy abiro kam kanyak di flashlight. Agrunda kami nga rod. Anya? Ay naskan amasapa kami amapan agrunda. Day, anya ti sasawam inteng. Naskan nga ramidak ti trabaho. Kastanon dito'y barangay tayaw. Ay, saan ka atanod inteng? Sika ti kapitan. Nangagmaw? Sika ti kapitan. Manipod ita. Sana na siya ti kadwayo nga grunda. Ha? Apay nga. Masino nga'y tikadwaming agrunda, Chip? Hungag pa iso. Ni Uncle ko na. Ni Kapitan? Wine, taisaon ti chip tanod yaw. Ito iso mati kapitan. Ing kayo na, ururayan da kayo ni Uncle. Papanam nga'y, Chip? At daramidan may kinitataba daw. Nagmayahatin ti agsyat. Warag! Wan nga raw, tataba daw. Nagpariir gayam dito yung sirok ti kaya, uno kastoy arabe eh. Kahit napanagronda ni Uncle Mao. Una, kinaduan dagiti tanod ka. Isugaya mo ti chip kanaw. Getsak metang, di kapitan. Mayat ko raw. Magkabaway ni Uncle Mao. Uray, rinabitan nga ginuma. Ay, katuwa na. Rinabimot nga grunda ni Uncle Kau. Ituloy na nga rin agsyat. Oh. Tayo pulutan. Ipusindan. Apay nga'y, tas ti kamot kan ti agrundrunda, kapitan. Tanodak nga rod di agrunda. Kasano ang nagbaling ka tanod kat sika ti kapitan? Ay di mo man ipilit. Tanodak. Ay na, narigriga ti trabaho ti tanod. Naglak. Maanusam nga ta, dagiti mamartek nga agwalang-walang itirabi no maminsan. Agaapa da pay. Ay pagsardengak aida. Didak man padpadasan dagita aluko dito barangay tayo. Ta sa anak basta-basta atanon. Maray, apay, pudno jay ibagbagada nga agkabawan ni Kapitan. Wan, pudno. Ay, kunak no istoryada laeng. Pudno. Ay, una yan. Kasanon nga iti barangay tayo nukasta ni Kapitan. Kunana mo't abantayan na kano ti barangay kontra kadagiti managdakdakas. Kabailan na. Kabailan na siguro Ay, sapay kuma, tamatiliw na amin dagiti mamartag. May saditan ni Badungkaw. Matiliw sa asawang ba dita, tuya? Apay, di mo amaw ani Kapitan itan ti mangidadaulo kadagiti agronronda at hanod iti rabi ay? Amo ka. Saan ka mabutang? Pagbut nga kumangay. Kunam siguro asan nakaatiliwan ni Kapitan. Agkabawan din teng, tuyang. Na, apay nagkatawa ka? Agkabaw gaya man ti kapitan. Kanya nga'y tinakakatkatawa dito. Agkabaw ti kapitan. Malagip na pa'y nga raw, timang tilew. Ay, di kagsaw iti kasta ba daw? Saan arumbang at agibas sitam ni Kapitan?
Pangipanam iti dayta amanaw. Ije balay da tatabadaw, angkal. Bakit? Pulutanan mi Ay, mayak met. Sana mabalain. Apay nga? Kat no si Kati Chiptanaw. Ay, anya. Yung kayo agrundahin to rabe. Ay, gayam. Ay ba mamin da kiti tanaw, tagrunda kayo. Sige. Nagronda kami every night. Ay, kwaraw. Agan-anad ka kinitatam abadong, ah. Apay, Mike. Adda nga mintay gundaway ang makalipat. Uray gayom na kala at latan adanugan na. Ha? Araramidon ni Tata Badong dayta? Wun, kwaraw. Apay, di na istorya daytakan ka. Saan, Mike? Ay sos, adda ugali na akasta. Isong agarnad ka. Saan? Agayam kami kini Tata Badong. Aramidon nakat kanyak ti kastan. Ay sos, kwaraw. Adaw tinagreklamo agagayom na. Saan la may sa? Di na maramid kanyak dayta. Sapay kuma ah. Nasingpet ni Tata Badong. No, nakaturaw. Ay, kamatam dyan tatakaw. Un kapitan. Ay, Da. ang Apay nagsardeng ka? nabanuga ka un kapitan. Ay, unay ka. Sang-sangadagan pala titinaray mo na banukan. Dayjayin di agtatakaw kapitan. Aguray katasyak man timang kamata. Sige kapitan, kamatam. Tiliwag na kita. Napanandan? Nagpakanawan kapitan. Agbuilo ka akastoy. Maray, at dapay lang da kapitan ijay presentaw. Wan, mare. Impanda dagiti natiliw da nga agtatakaw iti rabi eh. Ha? At damanin natiliw da. Ay, adda ah. Agtatakaw iti manok, dyan natiliw da idinapan alawas. Ita, agtatakaw kanumot itinwang tinatiliw da. Ay, imbaglakit ding tanatiliwdan day tangag tatakaw itinuang. Sana kun amadanagan amatakaw di kakaisuna anuang mikin ni badungkaw. Ay, katwan ah. Naridam ngamin ni inteng nga agronda. Iso nga adaw, timatiltiliw da. Idi da kwarog tagrunrunda, pulos nga awan matiliwda. Ay, nakapoy ngamin dakwarog nga agronda. Ay, kabuteng dansapay dagiti agtatakaw. Ay, sa bagay, adamot pagsayahatan na tagkabawon ni Kapitan, Maray. Na ah. Maragsakan dagiti kabarangayan tayaw, kapitan. Tawanin di agtatakaw itinwang. Wala. Natiliw mi. Kat impabalod min. Tagakabangibang matgayam a barangay dagitang agtatakaw itinwang. Umay da pa nga ron. Dumayo dito nga agtakaw. Adugayam a barangay ti pagtaktakawan da. Kaya dito'y barangay tayo. Tinakatiliwan da. Siyak pa'y mismo. Tinakatiliw kada-kada. Kat asino ngayon ti sumaruno at iliwan niyaw, kapitan? Dagiti mamartag. Ay, ado dito iti mamartag, kapitan. Dagiti agugulo. No kastaan na bartag da. Adam amok di takasta. Aganad ita dagita. Sige, kapitan. Ituloy mo day ta napintas ngar aramidam. Suportaran da ka. Badang, nangagmaw di agwarwaras adamag dito'y barangay tayo. Awan, tinangagaw. Ibagakan ka. Dumngag ka. Ada pa panak. Danggampay da ito ibaga. Dagiti ka numamartag ti sumaruno at tiliwon ni Kapitan. Nagkunakin ka. Iso mismo. Dagiti nalaing nga agwala. Akaskan ka. Ay, atal na ka man. Apay, saan ka mamatay? Awan man lang, bilib ko dita, kapitan. Kabaw nga ruday. Ay, agan-anad ka ba daw? Nakman lang gumatangin iti arak. Apay, tulang kan, marikwanang. Kunak, gumatangak iti arak. Nangag ko ah. Kita pa di nakpalalakwan nga eh. Talo abutay, tigatangay. Sa anak amang tad. Dahi tati paggatang ka. Iskumpiyado ka launay. Ay sa anak kon ngaglako iti ara, kabadong. Nay, tapay. Imparitan ni kapitan ti panaglako iti arak. Tapay ka na. Bawal nga rudan, taado ti mamartag. Ibawal na mo dami na. Anya klase a kapitan dahi ta?
Ay na, kabadong, para mo't lang iti pagimbagan tayaw. No saan nakalakwan ni Tiara? Mapanag gumatang iti sa bali at tersina. Si kalangay at aglaklako dito kabildatan. No, lakwanda ka Talaga gayam asaanan nga aglako iti arak ni Marikwanang. Saan lang nga isaw, ti saan nga aglako ti arak ita. Dagiti dado mga store, nag-stop na sila. Ay, nasaya at ano kasta. Surutan na ti paglintagan ti barangay. Tano saan? Iparikip ko. Ay, kasta, istriktuam ida. Pasat pa'y laang nga tadayta, ti panagkabaw mo, Ay. Enteng. Tumal na ka man. Saan Na. nagagabaw? Akay, pampanunutan pa'y la as si katitanod. Unmat nga man. Na, agkabaw kalat tagayam. So nga ronda kami manen inton rabi Kat agalwad na kita mamartek ang mahiling nga agulaw dito barangay. Wan, agalwadakan ka. Ijay ilay, tinagkatangak iti arak ngay numunta ko araw. Apay nga ijay, katadamot tersina dito kabildatan na paggatangan. At dangagpaisaw, ang sanda mo takayat taglakaw. Ha? Tapay ka now? Iparit ka no ni Uncle Mau. Ni uncle ko nga kabaw. Huwag ka na. Mapiakas taray tang Uncle Mau. Tsaka mo Agin lalaing manay. Mala, irwar mong ti arak, taginom takit daing. Huwag man langay. Kapitan, Amukon, di mo ibaga. Nangagaw ti panagkatkatawa da. Madamati inom da di taabagatan. naridam ka talaga, Kapitan. Panagkunak. Dola ang dagitagin inaw. Nalaing ka talaga, Kapitan. Papanamngay. Inak kitaan ida. Sigalangan, Kapitan. Mabutengak. Bala, agbati ka tasyak lang ti mapan. Nagturad ka talaga, Kapitan. Apay nga yung pagkamata-krutak ha, tatabadaw. Sikat, tinang ibagata, krutak. Awan yung bagbagakatakrut ka. Tikunak, mabutang ka kin uncle ka. Makitam dada kay bagam. Iso nga, Ano ikaw? Apay nga yan, dumanog ka maglatan. kaya't mo gayam tigulo Sige, nagdinanog ka nga. Masidag ka. Sikat yung masidag. Nungay siyak ti umasidag. Ha, Pare intay. ayos. At ni uncle ko amang isalakan kanyak. Awan ang tatabadaw. May balot kan. Wa kayo ang maibalod. Apay, kunam, saan ka akaraman? Kwaraw. Apay nga uncle nga raman na. Ije presenta ti pagpalawagan nyo. Ha? Uncle, hindi nakpaibalot Amo mabawal ti aginom iti 10 oras ti rabi ay. Hanggang naginom kayo. Hindi mo't ngamin tatabadaw. Isutin ang isungsung kanyak. Ay, di nakman iramraman dita. Uncle, nilangan tatabadong ti balot jaw. Karaman ka, kwaraw. Maya, tapno, dakadwak dita, uy. Ha? Uncle. Tumal na ka man, kwaraw. Tagtagari ka. Saan ka madanagan? Tao may natabalunan, ni Nana Matuya. Dimpay kaya, tas saan tan ngagtrabaho. Agur-uray talaga, initibalawon. Uncle, kasya na. Awan ka baka bagyan kanyak. Ah, Nung nagaramid iti kambalay, madusa, uray ka anakak. Kasta, ti kapitan. Uray kumparit no nagkambali. Dusal! Kasta kapitan. Agbalin ka naturad dita barangay mo. Kat aksyon dagiti mading nga arami. Ala sige! Didan tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung liabida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami
iting kay panagdangay. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo, anay! Kapitan Inteng! Nanatuyang! Tatabadaw! Nanatuyang! Anya manan ayati umay mo ibaga si kakwaraw! Inaldaw kami nga umay dito'y balay, may. Makaumakan! At dalang ibaga kada kayaw. Anya manan dayta? Ibagamaw, tanay, mangan kamay. Agsida kami iti lit sound! Ken lit sound! Ha? Umay kulay ibaga nga agikap tayaw. Dayta manan ti umay mo ibaga. Makaumakan kwaraw. Tay talaki din, tinaldaw nga umay mo ibagbaga, kwarag. Yung baunak ni Anggal ka. Mala-alali, umay kami daw. Kasta man ti imbagayo ide. Nga masaan kayo umat nga imay. Umay kaminto nga raod. Apay ayasan ka makawawat. Agawid kan, tanay, mangan kamay. Mala, ingkamutan isagana jay si daun ta alit sound. Ken lit sound. Badaw! Anya nga'y kwarog, naayabam kadimot lang dagiti agasawa. Tapno makiikap da? Di na kayat. Kunakon ka. Umay danto kanulat na. Ay, saan kan amang namnama nga umay dagijay nga agasawa. Arubayan dan tupay kat di da madalusan. Day tantulakit di makiikapal. May mayat lang kung ano adu tayo nga aglinis dito aglawlaw ti barangay. Saan mo ta kayat datatabadong kan nanatuyang ti umay? Saan tayo ida apilitin? Mabayin ako nga karasubli di balayda mga ayab kadakwata. Iso adin ako ni babaw ng kail. Bikang, umay nakman manicurean. Ita ka din, Nana Toyang? Una. Jack pa'y masango, Nana. Mapanak makidalos. Ay saanan, nagaduda nga dalos. Siyak nga minti representative ijay purok me. Ay, umay kakitdain. Ingkaalaan nun yung paglinis mo. Tamanicurean kan pedicurean na. Tumulong ak nga agdalos, Nana. Doblyak ti bayad mo. Di mo kayat? Sige man lang. Uray ko silapan na kun ani, Kapitan. Makaamuditan. Good! Marikwanang, makitkitam ti makitkitak. Anya day ta makitkitam aya. Tumalyaw ka ngamin iti balay damari tuyang. Ne, madama mo ti panagmanicure na. Win nga road. In display na pa ay. Ijay pa'y mo't sangwanan ti balay da. Ay, idinto tada tayo amin dito'y barangay. Kakaasi tayo nga aglinlinis. Ne, kita umaray. Nagpayapay-pay. Makita nga umis-isam. Kas lamang rururod. Bayamaw, saan mo natalyawon? Mala, ituloy takit day ti makipagdalaws. Oh, nalpasan ti manicure kung pedicure mo, Nana Toyang. Amom ti agkulaw. Agpakulot ka pa'y? Dakis aya. Mapanak ko matumulong nga agdalos. Sana, adulamay. Rug-rugitam laday ta imam. Ala, doblyak ti bayad ko kan ka. Basta kulutan na itang oras. No nga ipuspunta ti panagkulot mo, Nana. Ay, itang arudan ti kayat kaw. Di nakman suruan si ka. Kulutan na kaun. Kayat kaw. Jay permi akulaw. Nay, apay nga ituyang. Di ka mo't malmalpas ditan. Agpakulutak pay. Apay, adda ayamot ipaaramid mau. Ipaunat ko kumaday ito'y buok ka. Hay, pag inanaundak mo't Mano ay ati imbayad kin ka ni tuyang ka. Ta triplyak man ti bayad ka. Aw, nangag mau. nangag ko, Nana. Nalakalaang mo't kahit nga unatan day takulot abuok ni badungkaw. Paypayapayan da kun ama panagikap.
Wan, kapitan! Umaya kon! Ay, saan ka pa amapan? Una tempay, dahi ito'y buok ka. Apay, saan ka di mabalin nga ipospon dayta? Ita nga roday, itanti kayat ka. Nabanog ako na naglinis ang gayon. Agilad tayo mampay dito'y katri akawayan, dito'y parangan niya. Ay, uray siya, kapitan. Nabanugak mat. Sa nagbalit na nakalinis tayon. Nalawlawa pa'y kumatinalinisan tayo. No timulong dagiti daduma ka baranggayan. Asino ay atisan ang nakidelos, kapitan. Naparipadukan ba rin ito yan? Buy-buyhanda tayo lang mat ngaglinlinis. Sigud mat akastada. Idi pa'y langgod. Bayan yun, ida. Aguram diyan, kapitan. Saan nga iso, ti panunutan nyo dayta? Mabisina ka nang gay. Ura siya, kasano nga ang makaluto ni Antem, kat nagmalmalim tayo mat ang nagdaldal house. Yuray tayo lata na makaluto. Kwarog! Ingka man gumatang itisuka kan asay. Ha? Suka kan asin ka na. Malala, ingkan! Suka, asin, suka, asin, suka, asin, suka, asin, suka, asin. Warag! Ha? Warag! Ni mo tataba daw. Apay! Umay ka, tanday bagak! Ha? Arak mo di ingat nga to na. Umaya ka! Tataba daw! Papanam, kwarag. Inak gumatang. Nangankan? Aglut-luto pa'y lang ni Antibanang. Umay ka. Sumrek ka. Tamangan ta dito. Ha? Ay, kababain mate. Malpas tamangan. Aginom ta. Ha? At napulutan ta. Adobo apataw. Wow, adobo apato ko naman. Ay. Ato yang! Mapan ka man mang tilew iti pataw. Tapulutanan mi kanikwarag. Pilyam di kalulukmagan. Ang tataba daw. Imbaunak ni Ante Agumatang. Madulamin. Umay ka kidain. Tamangan ka. Apay ngay. Awan mo tan ni Kwarog. Napananangatan. Ay, awanan dya impagatang ko nga asin kan suka. Sa pa'y mabisina ko. Ay, kat, anya pa'y lang arod ti aramidam. Kitag tugtugaw Pag-urayan ka di kwarog. Agtantan-aw kamutlatan di tatawa. Kaya niya nga rin taramidak. Ay, kat ingkasurutan Ay, banugan nakmanin. Ay, ingkakitaan. Na, Mga no sa bali man ang tinaturturong nan. dahil dyan kwarog. Mga no insungsung damanin. Ingkasurutan ko na kat. Ay, tayo turong nakpay. Ay, darasam nga rud Tauray siya, mabisina ko. Inururay mi ni kwarog. Tayong baon ni Ante na agumatang iti asin kan suka. Ngamusan ang nagawin. Ay na, kapitan. Kano sana din mano ni Kwarog dito tersinak. Ha? Napananangay. Ay nayaban ni Kabadong. Anya? Pinayapayan na. Ada impakita ni Kabadong nga arak. Katnapan mo tadagaws. Kuna kahit. Ada man ang di magasanan. Ang mga no agin inumdakan ni Kabadong itan, kapitan. Woo! Ay, mayan! Tataba daw. Ay, ayaban na ko ni Uncle Gao. Di ka ka di madanagan. Siyak, ti makamukin ka. Dito ka lang. Paray! Ay, ada dito ni kwarog, paray. Nay, awan mo paray. Na. Saan mga imay? Kuna ni kagawad ko nang anakita na nga imay dito. Imay nga agpaisaw. Ang pimanaw mo't lang nga dagaws. Ay, di na pa nga mininyawi dyan pagatang mga asin kan suka. Basta ya. Ang awan mo dito'y balay paray. Ang mga nun nagawi din Siguro Iso nga agawid kan paray. Ta mga nuadan, hindi balayaw. Kitam ng kalmaw. Nagawi din. Namati nga awanak dito'y balayaw. Iso nga, ginumtalain, kwarog. Ayun gayam. At daikap mi manan inton bigat. Ha? Anya ko maitanod da. Napan kami manan naglinis Ay, saan dito'y kalangan balay. Saan kan nga gawawaid? Tuyang! Nalutaw, hindi pataw. Ay, dandanain ba daw? Katiyag mo rito yun Wow!
Ay, nagkapoy na ito with Tristan ko araw. Bakit ngaminay? Mabalina kon nga may aglinis kagawad. Ay nasaya at nukastabe kang. Uray ayabandak na nanatoyang kun tatabadong. Saan akong amapan? Talaga alinapdanda ka, tapno saan ka makatulong. Amok day ta kagawad. Ngam ita, saan da kun amalapdan? Anya ngay matilangan ni tuyang, iti kinulot mo. Kitaam to into no may dito itersenam nana. Pimintas matlaang, wanaw, imalas. Dito'y tarwar nga ginom ko araw. Ay, makita data dagiti tattao Iso nga rod dito'y tarwar. Tapno makita dagiti tattao. Makita na tanyanggal ka. Ipakita ta talaga. Git na madaman ti pa naglinis da. Payapayam mangki di ida. Pare! Ay, saan natatama daw? Wen, tapno makita data nga rod. Ay, aglimangak nga dito ay. Pare! Adda dito'y ni Kwaraw! Hindi na ibuking Agin inom kami, pare! Ay, Uray kasano tirigat tayo, Mare. Ay na, nagmaya ti resulta tinaramid tayo apa naglinis iti aglawlaw ti barangay tayaw. Katuan, Maray. Nagpreskon ti barangay tayo, Mare Kuanan. Kita day tadalan. Awanan ruot na. Win nga rod, naglaya nga na makita ti balay da marituyang kan pari ba daw? Ay, Maray. Mabigbig mo day ta sumungad abakat. Bakit aya day ta? Anya iti panagkunam. Alya. Unay mo tal, alyan, Maray. Wen, alya. Saan ka nagkatawa, tani, si Dagang? Si kamat ngamin, Maray. Nagkatawa ka, adagaws. Asinang tikat katawan niya. Ay, agad katawa ta. Ay, Marikwanan. Ay, saan mo? Iti panagkunak. Siyak sama tikat katawan niya. Iso ay atikat katawaan ta, Marikwanan. Unsa? Na, Wen, si kang agpaisaw, tikat katawaan me. kapay. Anya ti rason na katawan da. Di yo makita na ito'y naglabaga ang manicure kan pedicure ka? Ewan. Naglalabaga ako ko. Aywan. Da kayo nga'y, dagita kukuyaw, nagningisay, ha? Aywan anya. Nagngisit nga agpaisaw, Marituyang. Ngamin, timulong kami naglinis dito'y barangay. Anya nga, iti serbeta naglabaga ako ko. No di mo matammo ti tumulong nga agdalos dito'y barangay mo. Na, siyak sama ti paspasagidan niya. Ay, saan, Maray? Saan asika? Ibagak man lang ang tipod na. Wen, sika, tipaspasagidan may Marituyang. Tapulos, asaan kayo at tumultulong dito'y barangay nga aglinis? Na, Nagpakulot ka. Saan mo matngarod abagay? anya? Mabalin ka de, Marituyang, agawid kan. Tapno nawaya kami makapagkatawa kan ni Marikwanang. Anya? Agawid kan Marituyang tane. Talaga makakatkatawa kami. Na, Apay nga da ka dito'y karuutan, agawid ako man. Binardag na kami tataba daw. Dandali ka na dalisan. Ay, agawitan. Unang gal. Ayaban na ka na ita, pari ba daw? Hindi na bartakan, binaybayan na ka. ay, Nay, pangagsangsangit ka, tuya. ay, dagita ako kumaray. Kinakatawaan kan inoy uyaw na kitdan. Ay, Taapay ang katawaan da ka.
anya ko matuyawan dakin ka ngay. Daytoy kulot abokaw. Kasla kanu al-alya. Anya? Pampanunutag ba daw? Wan, nakababain sa ngagpaisaw asaan ta na pantimulong anagdalaws. Katidakas na, linapdam pa'y ni Kwaro nga mapantumulong ngagdalaws. Imbatik ni Kwaraw, ijay igit ti kalsada. Ijay karuutan. Nabartek. Danda ni kanon nadalisan. Ay, makapakonsensya, tuya. Iso nga inton maminsan. Tumulong tan, dito'y barangay. Wan ba daw? Ay, nanatoyang kantatabadong. Naskan ngamin at tumulong kayo para iti pagsayaatan ti barangay yo. Tano nagagat kayo, da kayon tumitlang ti may sago. Ala sige, didon tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday toing estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Kwarog! Kwarog! Ay, namin anon a pinukkawam ni Kwarog. Ngam di nakamot dengdenggan. Ang dalag mo't iti paradaan da. Tulang samot tayo. Awan mo't pulimi at tulang ah. Ala, pukkawam manan. Kwarog! Ay, awan lata. Tulang san a talaga jay ka anakam. Nangag na. Di na lakayat ti umay. Ibagam amanganan ah. Sige. Maganda yun, Kwarog! Oh, kita timalyaw. Umay adagusan. Ay, kunakon kahit. Iso amasapon asabalyam ti style mo, amang yabkan kwa na. Papanam, Chip. Mangan kami kanaon ko na ni Uncle Kao. Asinaw, tinakapila. Taagluganak. Agpailiak. Dapay pasaheros mo abakat. Agpaili ka now. Si Kante mang ito lao, jeep out. Alan agur-uray kanyak day kadate kaw. Ha? At dapay ka-date yaw? Lola? Iti dahi ta kinabakit yaw? Kat man aglugan na kun Sige nana, aglugan kan. Ay. Saan ka lumugan, nana? Inak manganang. Uray saan kan amangan. Tasikati kayat ko pagluganan. Ha? Alan, Chip, itulod mo. Ay, Oh, anya? Ilugan na ka de. Wano saan? ah. Ay, sana na. Ni jipot lang ang timangilugan kan ka. Inak manganang. Apay anagrigan ka ayang-ayaman. Mayak mo tada ako si Dimbaga mamanganang. Namin ano kan apinukkawan. Na minsan lang, mate. Manganan ko na.
Dahil talang tinaglawagan ng ikaw. Wala si bakit ti karabukub ko. Magayayap kan ka. Mamangantay na. Ah. Talagang inuuray ko nga banda ka mga anayin. Maray, adamad-madlaw ko kani Maritoyang. Anya day ta, Maray. Ibagam, ta mga no agpada ta iti madmadlaw. Bumakbakit ngam pumimpintas. Agpada ta iti madmadlaw, Maray. Imbagpay ni Maritoyang. Agpaludak man, kagawad. Mabitlaang. Manaw. Piso lang. Piso lang. Ay, awan piso allowed. Adda, apay ngawan. Ay, apay nga men, tapiso lang ti ipalud mo, kwarog. Pang text ko lang iti I love you, ijar armak. Aran na ko nang. Ludan na kaun, wano pasaludan na kaun. Yes. Naisend ko ti mensahe kay J.R. Armak. Urayak lang ti reply na. Sapay la ko mata-replyan nak itinasamit nga. I love you to. Kwaraw, Ah, adaman la damagat. makapakigtot ka, mate. Anya data? Naggapo ka ngamin kahit tita Tersina ni Marijuana. Napanak lang nagpapasa loud. Saksamot ti pagin inistoryaan da Marijuanang kan Maribanang. Talaga mo ta si ka. Kunakun ka. Ibagbagada api mangit ka kanaw. Ah. Tatabakit kan. Ha? Kunamutlan asino da akapipintasan? Oy, saan ka nga gungungait? Ibagbagak lang tinanggaw. Sa anak ang makaunget kan ka, Kwaraw. Makaungetak kadagita ako kumaray. Ibagam kadagiti padam at tanad. Nga grunda kayo inton rabi. Unang kail. Agagagit kayo nga grunda. Nagagat kami matanggal. Anya ang nagagit. Mano rabi na di ka nagrunda. Ay, unan niya. Di ko namjak amaw. Naglaing ka nga rutanggal. Tamum amin na mapaspasamak dito'y barangay tayaw. Amok awan mailimod kanyaw. Agdengag kayo apadak atanod. Tada na patag nga ibaga ni Chip Kwarog. Denggan nyo na imbag dito yung ibaga kada kayo, ha? Agdengdengag kami, Chip. Anya ti ibagam. Saan tayo kano nga grunda? Anya? Niyang kala mismo tinang ibaga, asaan tayo nga grunda? Talaga nga imbaga na dayta, Chip. Anya ti panang ipagarup mo kanyak, jeep out. Tulang. Ha? Ay, saan, Chip? Patsin mi amin nga ibagam. Kasi ka ti Chip me. Isungayin ton rabay. Maturog tayo amin. Ay, badaw. Anya ti flas-flas laitam dita, At dan sa mo't agiinom, dita waiting siya, dita batog ti balay. Itaypay dagita. Asino kay dagita nga agiinom? Dakwarog kan dagiti tanod na. Nay, saan ka di arumba nga mapandagrunda? Diyak nga rod amaw. No apaya sa bali matan ti aramiden dagita at tanaw. Nay, apay ngay. Ang mga nusan nga amo ni pare inteng, dahito ang mapaspasamak, tuyan. Ay, kat no maamon na. Sigurado nga ako nga. Bayan, tasyak ti makisarita kadagita atanaw. Ni kwarog ati kasaritam, ta iso ti chip da. Ni pare inteng ti kasarita. Naskin na mamo na dahito nga aramidan dagita atanod na. Maiturod mo nga ibagakin ni Kapitan Dayta. Apay ki dinasan ngay. Pagsayaatan ti amin dahito, ituyan. Iliba ka talaga kadagiti tanod ko pare. Nagruna ni Kwarog aka anak ka. Ay sus! Naggagat nga grunda. Nagaganda nga agrunda. Maminsan lang nga ibagam. Agrunda dan. Amom ti sasawam paray. Amok Amom ka day, no anya ti inaramid na kwaraw, idirabay. Nagrunda da. Nagiinom da. Ha? Nakita ka mismo, ida. Kadwa na, dagiti tanod na. Anya? Ita, ibagam, akagagitan na tanod, dahi ta akalakam. Ama minsan lang abagam, agrundada na dagas. Apa nga, sa baligayam ti naramid da. Kunakon kahit adi mo amaw, no niya talaga ti mapaspasamak, paray.
Ayabab ni Kwarog, takasaritam. Talaga kasarita. Sana mambalin day tangar aramidin na. Ay, ibaon mo ang agrundada. Sa balimat gayam ti aramiden da. Ayabak man akastoy. Kwaro! Na, Ah, ay unay kan. ah, Apay akasta ti panangayab mo ken kuana. Kas kalaad da ijay bantay. numangag na adagos. Nangag mo dayjay, Chip. Kaslay ayaban nak ni Uncle Kaw. Talaga mo't ngamin nga ayaban na ka. Anyaman nga tanti bagana. Ibaga na, as antayon nga agronda. Nagsingpat ni Uncle Kwan niya. Puno jay imbagam. Nga iso ti kasising patan a kapitan. Kunak tumat kan ka. Mapan kan, Chip. Talagang ay ayaban na ka ni kapitan. Sige. Umaya ka! At ako, nangkal. Agtugaw ka man dito'y abay ko. Wanangkal. Makaung-ungata. Ha? Abay hanggal. Awan mo't basol nga inaramid ka. Tapno makaungat kayo. Anya nga awan. Anya ti inaramid jo idirabi Nagiinom kami kadag iti tanod ko. apay na saya at day ta. Ha? Imbis ko mga agronda kayo. Agrunda kami. Katno si kamot amis mo tinang ibaga asaan kami nga agrunda. Ay. Awan ti imbagbagak akas takwaro. At damot ang kain. Di mo't si kamis mo tinang ibaga. Nga uray saan kami nga agrunda. Saan ka nga aramid iti istorya kwaraw? Ha? Nalawag ti imbagak nga agronda kayo. Marikwanang, adon sa matan tultulang ni Kwarog. Apay anak ko namday tama, Ray. Imbaga ngamin ni Inteng nga agrundada. Hanggang saan da mo ta nagrunda? Wan, Maribanang. Talaga asaan daan nagrunda, idirabi Ay, napandamot nagiinom. Kat isumot ka nung ngamin timbaga ni Kapitan. Asaan da nga agrunda, iso asinurot da. Ay, saan apudno dayta, Marikwanang? Ay, naglawag dya imbaga ni Inteng, arumbang nga agrundada. Ay, kasapulan sa nga agkurikor ni Kwarog, Ay! Diyak kaya't nga agkurikor ni Kwaraw! Nay, apay, Marituyang? Adda tultulang ni Kwarog, Marituyang. Isu ako na may anas kan nga agkurikor. Saan nga raw? Na, apay nga rod, makaungat ka? Nugayam na katalikod sa balay, tis istoryaan niya. Manan, kasta manan, ti kunam. Anya nga istoryaan, Maray? Ibagbagayo gayam apangitak abakaw. Ay. Adda ayamot ti kasta nga imbagame. Ti imbagame, Pangitak abakot! Dayta tinangag ni Kwarog anagin istoryaan niya. Ni Kwarog, tinangibagakan ka, apangit ka abakay? Aywan, malagip ko, Maribanang. Idi nagistoryata dito tersinak. Wan, imay gimatang ni Kwarog. Katos tumat ani Marituyang tinagistoryaan ta. Kat nagistoryaan niya apangitak kas nangag ni Kwarog. Nga indanon mat ni Kwarog kan ka. Aga patayaw! Ay, Marituyang, sakbay nga apa enda kami. Danggampay mati bagami kan ka. Kastoy na'y Mare, tipud na. Ay, dak kaya't adang ganda ito ibagayo kanya. Agkikita tayo laungan ijay kortay. Korte adagaws? Ijay pa'y mat barangay Marituyang. Wan, Mare, barangay pa'y mat ati umuna. Tanay, nagadayo ijay korte. Awan pagpliti may amapan. Ayabak ngayabkin ka. Payapay ka payapay. Itakalain nga nagaway. Makiap-apak nga raw kadagiti naglalastog ako kumaray. Makiap-apa ka manay. Kay
Per jendak gayam. Ibagbagada nagpangita. Kitpangit ka mo ta talaga. No daman mangibaga na pintas ka, dagita kit agululbud da. Anya? Kakit aglutaw. Apam kiday, dagiti kukumarem, nga gibagbaga itipod na. Anya ti imbaga kada kayo atanaw. Imbaga masaan kami nga grunda, Uncle. Agrunda. Saan? Agrunda. Saan? Andal na kayo. Naglawag niya imbaga, Uncle. O saan kami nga grunda? Naglawag dyan ang ngagko nga agrunda tayo. Kita imday ta. Sikat tinalawag adi makawawat ko raw. Siya? Wan, si Kachip. Kamalay tiing bagam. Awatam analaing dagiti ibagbagak Kamali dagiti mangmangagmaw. Kaya't ko amalawlawagan ti aming kapitan. Iso nga'y mayak dito'y barangay hall, tagreklamo Anyat ireklamaw. Jak magustuhan timbagbagada marikwanang ken maribanang may papan itilanga. Anya kano tilangam nga imbagada? Pangitak kanukit dain. Ay, sada na saya at akas tati ibagada ken ka. Panang perdi iti kinatawag day tangay bagbagada, kapitan. Wun. Iso akayat ka nga agsasango kamay. Ala, pagsasangwon kayo, itamot laan. Ay, nakaluto ako man iti pangaldawan me. No sa anak nga umay pala sumango sa ango diti barangay hall. Ado kumamot ng tinalakwak iti tersinak, maray. Ay, sayang lang ti oras ko ditaw. Marito yang. Saan tayon asayangan ti oras? Ibaga mo tinangag mo, apanang perdikin ka dagito'y dua ako kumarim. Imbagada apangitak abakot, kapitan. Pudno nga imbagayo? Kinapudno na, kapitan. Ni Kwarog tinagkamalay. Biddo ti indanon na ken ni Marituyang. Pudno dayta, inteng. Iso apaayabam ni Kwarog. Ay, madya talagan san tilapayag ni Kwarog. Perdin sa. Mabitla, tayo ba? Kwarog! Anyamot dayta na panagayab, kapitan. At ako! Kita marikwanang nagbiit ang maayaban ni Kwarog. No kasta ti panangayab ni inteng kon kwana. Kastaya. Wen, kat no ayabam amangan, ay nagalistaw. Kanya tindanon mo ka ni Marituyang, anang ngag mo apay nagsaritaan da marikwanang kani antim abanang, ha? Imbaga lang mo tinangag ko apag istoryaan da. Apangit ni Nanatuyang. Ay, awan ti kasta nga impagbagame. Tinalawag nga imbagame kat kastoy. Denggam ana imbag Marituyang, denggam analaing. Agdengdenga. Imbagame apumimpintas ka, uray bumakbakot kan. Kasta timbagame. Ngam sabali matindano ni Kwarog. Uray siya kat madlaw ko asaan anasaya at ti estado ti panagdengeg ni Kwarog. Ay, imbagada mat gayam anapintas, kapitan. Katwain, iso arumbang amaragsakan ka, maray. Takas tati imbagame. Sika, Kwarog. Denggam analaeng dagiti mangmangeg mo, tapno saan nga agbalin adakas dagiti idanon mo. Kita manday talapayag mo. Apay, Uncle. Tapno amok no niya ti rumbang nga aramidan. Ay, narigat ti makabasbasol. Ay, Isumot lagayam akab malidagiti mangmangeg mo, Kwarog. Adamot gayam nakakarga arif di talapayag mo. Ay, Kwarog. Nasken nga agkurikor ka. Dalusam talapayag mo. Amom, apay ana ibagak arif. Apay, Uncle. May karkarga pa lang di talapayag mo. Agil-gilo. Yay! Ay, Kwarog. Dungag ka anaimbag. Tano kamali ti panakawat mo, kamalimat ti idanon mo.
Ala sige! Diton tinagipusan ti sa balipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ti kakaysona. Dawan iron liabida tayo anay. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangay. Well, kumusta kayo manen aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Heh! Makaung-ungutak, pare! Ha? Apay? Apay pagbantayan mi jay checkpoint, dagiti tanod mo ang nabartay. Nabartak da ya? Kasta, ti kapitan. Di mo pa mo ti mapaspasamak nito barangay mo. Nabarbartag da, jay checkpoint. Ay nasaya at na ibagam da ita. Sana nasaya at ngagbantay jay checkpoint, dagiti nabartag at tanod, pare. Ay talaga saan na nasaya at Isu-aso katamod, dagiti atanod mo. Sana kaskari na timang sukat iti tanod. Anya, apay asa nakaskarina. At daak mo dito, yan nasingpay. Naturay na pagbali na matanaw. Ikaw? Wayne, ako! Agiinom gayam dagiti tanod iti checkpoint, Enteng. Isu nga ron timbagan ni pare Badaw. So gayam asaan da amaus-usawan, taad da arak abalon da. Ay, ni man siguro kwarog tinang isungsungan. Ay, talaga asaanan amapagtalkan da ja akwarog. Sukataksan. Dinakmat dengdenggan. Ay bagbaga ampay. No talaga adi nakadenggan, sukatamon. Adag bulbulontaryo kaya't nagbalin atanod. Asino? Ni pare Badaw. Kaya't na ti agbalin na tanod. Sumuti ko na. Ay lakayan. Kabailan na pa'y nga tamot ti makikinamat kadag iti managdakdakas. Ay kabailan na siguro at isumuti nagbulunter. Ay kat bagbaga ampay ni Kwarog. No talaga saan ngagbalbaliw. Sukatamaw. Grace, si kamot na itamasabat ka. Limabas ka dita checkpoint. Wana na. Kahit Nakitak lagi di tanod nga agiinom ijay. nabarbartek da itay limabasa. Mamartak dagiti tanod tayo dito kabildatan, nana. Masapol asukatan ida amin. Narigat ti agbirok iti kasukat da atanod. Ay sana narigat. Nibadong ka, tinabayagan nga agbolboluntaryaw. Ni man kapitan, no apay adina kayat nga laang. Interesado ayan ni tatabadong agbalin atanod. Wan mag... Kasta ka din, nana? Saan amalugi ni kapitan? No nibadong ko ti alaan na atanaw. Naggagat nibadong ka. No rin nundaan lang kat oray tengat aldaw. Agrundalata. Saan kami ngagbarbartak ijay checkpoint, angkal? Agjajaming kami laeng. Sumit lang ay suday ta. Ura niya pa'y tiyawag mo. Jaming lang, angkal. Amum ti jaming? Amok! Apay, kanyat pagkunkunaam kanya. Naminsan kami lang mo't ang nagiinam. Uray nam na minsan tabawal ka ron. Ijay pa'y mat-checkpoint. Sige, saan min nga ulitan? Talaga asanan, tasukatan kan at chiptanan. Ha? Asino ti isukat mo? Di pare ba dong? Laklang ka yan. Isukit din ti isukat mo kanya. Uray ata naanos ka nagagat.
kan sigurado asaan nga agluko. Agbabawi kan tumot lang nga mang pili kan kuanang kal. Na, ay di mo ibagati kas tatanamin anon a binagbagaan ka. Ibabain naklang. Panagko na, Kapitan, nasaysaya at atalagaan ni Kabadong ti alaam akas chiptanod. Day tamo ti pampanunuta kagawad. Nulaklakay, nanaknakang. Isumit. Ubing pa'y ngamin ni Kwarog, isuan na laka ang masulisog nga agaramid iti dakos. Pudno day ta kinunam kagawad. Ni Kabadong, pudno alakay, ngam naalibtak. Ado ti mangibagbaga iti dayta. Isu nga alak man ni pare badong kas chiptanod ko. Plansa umot di badok amapan di barangay hall to yan. Masapul pa'y ay aplansyan. Kitwa na. Siyak itan ti chiptanod ko naman. Pati sapatos ko, shine naman. Napay no si kamot tanti mang shine. Amin lakit din, iparamid mo kanya kat sa anak pa'y anak kalutaw. Agan anos ka dito yan. Taitatasya kong ti chiptanod. Saan ka na marigatan nga agaron iti kayaw? Taapay. Gumatang tantaon iti rice cooker. Pangalam iti paggatang mo iti rice cooker. Siyak ti makaam mo kunaking ka. Naglabaak pa'y. Mala, basi lang ano sain. Tagumatang tanto iti washing machine mo. Pangalam manan iti washing machine. Siyak tungarod ti makaamukin ka. Isu asigay, aramidam aming ngay bagakin ka. Saan kan ngagreklamo pa? Siya ka, ti chiptanod dito barangay Kabildatan paray. Sika talaga. Ngam apanas ka nga agkatawa ka. Uray mula itangan. Naragsa ka gayam, tasya akong ti chiptanod paray. Apay, sika, saan ka naragsa? Naragsa ka. Katawa ka magnaroon na. Kapitan! Kabadong! Kapitan! Apay kagawad. Apay nga agidgidan kayo nga agkatkatawa kan ni Kabadong. Hustong katawa paray. Ha? Apay aya paray? Kita ni kagawad ko nang. Marikwanang, aday bagam? Mas daawak ka na kayo. Taapay nga agkatkatawa kayo. Maragsakan kami nga raw, ta ni kumparik abadaw. Chiptanod itam. Day tatipon na, marikwanang. Maragsakan kamay. Ala, ituloy tantag katawa paray. Ay, huston. Ada pa'y pirmaan ni Kapitan. Ado ti trabaho ni Kapitan Kabadong. Isu ang mabalin ka day. Di kaya katawa dito ang trabaho kayaw. Kastaya. Gaseman, naggagat at talaga ni pare ba daw? Iwan nga ron dungaw. Agmay siya nga agron-ronda iti rabi. Ay, kasjay ati tanod. Urajak ibaaon. Aglinis iti barangay hall. Makitam day ta? Isu nga isunton, ti mangigam iti tulbak ti barangay hall. Tanasa pa asumsumrak. Kahit, ni kwarog ngay. Ay na, masapol ariri ingam iti balay na. Kahit no ibaon mo? Ay naagreklamo dungaw. Day ta, tinagdumaan da ka ni pare ba daw? Una yan, Maray, agas asok man ang di kusina yaw. Ay, nagarunak nga rod maray, tagluto ak manang. Umayak la gumatang iti mantika. No apay mo't nga min, adi ka pa'y lagumatang iti rice cooker yaw. Dandanin. Apay adandanin. Kasta mo timbaga ni Badungkaw. Agan ano sa kanulaang. Mala, sapay ko mga raw ta makagatang kayo iti rice cooker yaw. Tanagri ka ti agar-araw. Ay, agpaiso timbaga maray. Urayak la makalwa nga agpuyot-puyot iti saan asumged akayaw. Iso nga raw. Uray washing machine. Kuna ni Badungkaw, agumatang to kanaw. Aywan, Maray. Nagrigat ti aggalgal iti bado ang nakamurmurag. Tangay siyak ti chiptanod yawn. Siyak ti kadwayaw nga agbantay di ta checkpoint. Una tatabadong. Anya tatabadaw. Chiptanod, kunam mo ta. Ha? Ayun gaya man niya. Chiptanod tatabadong. Kasta. Bagay mo't laing. Wen. Chiptanod tatabadong. Bagay at talaga. No da tayo ti agbantay di ta checkpoint.
Adaw, ti bawal. Anya ngay dagiti abawal tatabadong. Bawal ti aginom iti ara. Saan mat abawal idi ken ni Chip Kwarog? Idi angam no siya, bawal. Bawal pa iti agtuglap. Ha? Ay na. Amin kami idi nga agbanbantay dita checkpoint. Agtugtuglap kami. Ay, jak kaya ti agtuglap akadwa. Naskay ngagbalin tayo ng alertaw. Una, Chip tanod tatabadong. Agalibtak tayo, nagrunda tayo iti rabay. Dayta, ti kayat kaw. Kat, anya ngay itan ti aramidam kwarog. Ta saan kamutan a Chip tanod? Kunamot ni uncle ko nga isublinak tumot lang nga Chip tanaw. Nuagnak na kamak. Ay, katwan ang amin. Inaklangan nagmulay di bangkag kaw. Tap na ada ilakom, kat ada kwartam. Siyempre antay. Agpasada pa iti tricycle kaw. Ay, masapul nga aggaggagat ka, kwaraw. Marikwanan, mangrikap kan? Agudong ngamin maray. Awanin lako. Ayun anya. Nas ka na masapak, iso anang rikupak. Nibadong ko kay tiagbantay dita checkpoint. Isudan aya. Wun maray, kadwa na kano dagiti tanod na. Nasaya at taday, iti kalabas, puro nabarta katano dagiti agbambantay dita checkpoint. Wun idi ni kwarog ti Chip tanaw. Ngem itatanibadong ka. Ay, saanen anabartek ti agbantay dita checkpoint. Awan mo ti reklamo anaawat ko. Ani pare badong tinagbantay dita checkpoint. Ay, kat nasaya at ano kasta, inteng. Kunakat anasaya at ugali ni pare badaw. Iso a pinilik at Chip tanod. Ado, ti maragsakan. Ta ison ti Chip tanod. Ay, sapay ko ma. Tagbalbaliw mo tindi ko araw. Rumbeng laeng Ay, inal daw ang mapapan ije bangkag na. Ay, very good. Numalpas iti bangkag na, mapan mo't agpasada. Ay, binagbagak nga mindong mo. Ay, no saan pa'y lang nga agbalbaliw, ay jakla amon. Ibagaking ka ti aramidam Agdengag ka na imbag. One Chip tatabadong. Nuad na lumabas alugan dito'y checkpoint. Para madagaws. One Chip. Kalpasan na, ayaban na. One Chip. Kat makaammo akaw na makisarita ijay driver, ken pasaheros. One Chip. Ijay kayon taon likuda. One Chip. Nay, apay pinarata kami. Bilin ni Chip me kagawad. Wait, maray. Bilin kaw. Kat, anya nga rod ita? Di mo makita ya dahito dakulap ko, maray. Nakatapaya. Anya ti kayata sa wunday ta, kabadong? Siyempre, kwarta. Dumaw dawatak iti kwarta. Kwarta? Amin na lumabas dito'y checkpoint. Mangtay iti kwarta. Apay ti kwarta? Maintenance day tarangtay. Iso amangtid kayaw. Kunakin katuyang iti mabait. Makagatang kan iti rice cooker. Ungaw, nangalaam iti dayto a kwarta ngayaw awat mo kanya. Ay, kadiskarte ka. Ay na. Ay, naglaing ka talaga ba daw? Kung nagngarutking ka, nalakalaeng tagbirok iti kwarta itan. Tasyakaw, tikip tanaw. Kapitan, saan na nasaya at mapaspasamak dito barangay tayo? Ay, wun nga raw. Kumpormi mo't tanti singsingiran ni kabadong kadagiti bumarangay. Iso nga raw ti madamdamag ko. Agsinger dita checkpoint kadagiti lumabas alugan ken pasaheros. Ay, napadasam aya tinasinger. Katuan mag, ken agsingir pa'y ka no kadagiti kabarangayan iti kumkomporme. Kunak no nasaya at sukat ko at chiptanod, san kaya? Nang rugi ka no, hindi nagbalin na chiptanod. Limastong matang. Pati kat pan nagnan ako limastog. No iwas-iwas na laang dagiti ima na,
Kat ada masagid na, danugan na adagaws. Isubli tayo ni Kwarog kas chiptanod. Ay, wain, Kapitan. Nasaysaya at matlaang ni Kwarog at chiptanod, kan nagbalbaliw matang. Ay, badaw. Anya di mangmangagaw asinukatan nakakanumatan ni Kapitan kas Chip Tanaw. Nagkunaking ka. Iso nga rod tinangag ko adamag. Tanya ka no kumaarason ngay, asukatan na kachiptanaw. Ay, diyak mo akan ka. Ay, saan na ka mabalin asukatan? Rice cooker pa lang, ginagatang ta. Wan nga raw, kat plano tati gumatang itilugan ta. Ikatan na ka. Ay, saan na mabalin na? Awan mo basol ka. Saanan asikat ti chiptanod dito kabildatan, paray. Isublik ni Kwarog kas chiptanod. Anya, Illegal tar aramidam apa nagsingsingir mo dita checkpoint. Kaya no anya laditan nga aramidam apa nagsingsingir. namnaminsan lang mo't pare. Ay uray. Jak ipalubos nga dakas ta kalukwan na mapaspasamak iti barangay ka. Kumpari tapay pare. Eh? Kasta ka. Jak kanunungan ti illegal nga aramid pare. Ha? Isuan ni Kwarog ti agsubli at chiptanaw. Ay, tatabadong. Saan ngamin nga agbayag ti kinadakas? No nasaya at ti aramid mo, nasaya at mat ti pagbanagam. Ala sige! Didon tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday Toying Estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanen nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Nagadun ti ginatang ko dito itirsina, Maray. Itala nga ado ti ginatang mo Adu gayam ti kwarta. Aguray ka, kwenta ak numano da ito'y bayadam Sige, kwenta Maray. Medyo ado ti bayadam ka. Sige lang, adda pagbayad ka. Kiriwan. 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 Nagadumot a kiriwan daytan? Awan nga min kalkulator kaw. Iso abilbilang aglatan. Mano amain? Uday to'y nay. Kurang asa nga ribaw. Dayta. Senior citizen ID, maday to'y iyaw awat mo. Anwag day to'y. Ikanak iti discount ko Discount adagaws. Saan ka pa yan nagbaybayad? Dumaw-dawat ka ni ti discount. Manaw, ti discount ka. Sana ka magmangta di ti discount. Apay asaan? Tirsi na laang daytoy. Dagiti laang dadakkel a pagtagilakwan ti mangta di ti discount. Jak mamatay. Nay, apay nga raw dati malikod kan. Agawid account. Bayadan pa'y mo dagito inalam Ay, jakon alaan. Tawan mo't discount ka. Anya? Ay, unay kan, marituyang. Ayan na nga'y dagiti ginatang mo. Jakon inala. Awan mo't discount ka. Saan na ka nga inik ka ni Marikwanang iti discount? Awan ka nung nga road. Impagkitam di senior citizen ay dime. Wan, ngam awan lata.
Ay, ireklamo ta ni Mari Kuanang no saan na ka nga inikan iti discount. Santan agumatang ijay tirsina na. Wain, sanay. Ijay talangin ilay amapan gumatang. Nasaysaya at pa. Umay kayo naglugan dito yung tricycle ko. Tataba daw, nanatuyang. Ay saan? Urayan mi ni Kwaraw, taada discount mi kan kuana. At damat discount nga itad ko kadagiti senior citizen. May metlat ta ni Kwaraw kapag luganan ta, tuya. Saan mi akayat ti aglugan iti sabali at tricycle? Iso nga ilisim da ita tricycle mo. Tapno da pagparadaan ni Kwaraw, no parahin may. O ala, glisikan! Sige, nana. Ay, nagmayat gayam ti aglugan dito yung tricycle ni Kwaraw. Anya, badang. Kasla aeroplano ti paglugluganan ta. Ay, wan nga raw. Tumaytayap tayon saan. Ay, Kwaraw! Kumpat kayo lang. Mabalin ka day, ngay nayadam Kwaraw. Ta senior citizen ka may. Ha? Ewan gaya man niya. Nalipatak mo na senior citizen kayo gayam. Wan nga raw tanay. Ay, saus. Permiti paspas mo nga pataray. Sige, tayo inayatay. Ha? Kasta Is lamang itulog itinatay. Ang payatlatan. Aw, nakadanon tayo dito yung ilay na natuyang. Tataba daw. Pumabakan, tuya. Ay, katwa na. Agin inayad ka. Tani, senior citizen kan. Ay, katuray si ka. Itad mo, deplete ta. Ay, wun kayam anya. Ups, Aday ta, Kwaraw. kwarta ti plitay. Sana da ito yung senior citizens ID yaw. Kwarta nga min di itad mo. Di ka lamabay na day takit ID mo. Tiyaw awat ma. Nay, day ta nga rudan. Senior citizens discount lang ati itad kaw. Na, apay, awan discount ti bungal, Kwaraw. Alangan nga awan. Awan mo ta talaga. Dua kami kinitatam abadong abungal. Isungad na kumamat discount mi Awan itilintag ti discount ti bungal. Saan kan samot amamati abungal kamay? Ah. Ay, badaw, ko naman nga may. No diniscountan na kami iti senior citizen plus discount abungal. Awanan ati bayadan may. Ay, kit talagang awanin Discount ti senior citizen. Ken discount ti bungal. Awanan bayadan tatuyan. Jato kaya ito nga ilugan tatabadong kan nanatuyang. Ay, maditiag pili-pili iti pasaheros. Jak matag pilpili. Ngamsan damat ngamin nga agbayad iti pliti da. Apay ngay? Kayat da. Discount amin. Aging gangawan bayadan da. Ay, ano sa mo ta talaga akas ta ti senior citizen. Apay ngay si Kangkail. Senior citizen ka mait. Ngamsan ka mat adumaw dawat iti discount. Una ta kakaasi kay ba't a driver? Da natuyang kan tataba daw. Libre ti kayat da. Talaga nga ano ti kwarta da marito yang kan pari ba daw, maray. Kat no oray nala ipakpakita no kasta bilangan na. Sa bali pa'y adya nakadulin a kwartada ije bangko. Ay, adapay aya. Wun, maray. Impakita nga rog kanyak ni marito yang jay libreta da. Kasta aya. Wun. Saan dan samot akayat agastusan jay kwartada. Ti kayat da, madiscountan ti amin ababayadan da. Ay, kurang naladawatan da amin nun. Kastada nga raud. Ay, unay kat dagijay nga agasawan ayah. Iduldulin da ti kwartada. Winmaray, di da kayat agastusan. Kwaraw, kita am ni pari ba daw? Anya nga tati aramidin na ije likod ti balay daang Kangil. Kaslag kalkalimad. Hoy, ang mga nung kalkali ti balitaw. Anya ngay mo ti makali na abalitok ije likod ti balay da. Damagam tuwa ang Kangil, no anya ti kalkalyan na. Nadlaw ko nga dakalkal yan ije likod ti balayo paray. Ay, nakita ang paray. Nakita mi ka ni Kwarog. Adain kalik ijay paray. Anya ti kalkalyam. Di kwartame, kinituyang ko paray. Anya?
Mabutang kami ang matakawan. Isu nga ingkali kaw ni jay likod ti balay may. Ay sus. Awan. Tila aramidan pare. Tapay mo't pare. Apay nga inkalim. Tapno saan da nga rot atakaway. Ay, nasasaya at no yung kaimbang ko pare. Ay, adan kwartami ijay bangko pare. Ado at talaga ti kwartayaw. Adu ah. Ang saan nga ta delikado. Matakaw dahi tayong kalim di talikod ti balayaw. Saan? Aha. Nakasipti di kwartami kinituyang ko ijay likod ti balay. Kapingin nga nga awanan di kwartak dito'y drawer ti lamisaan. Asino tinangala? Ay. Dungdungwan kanta. Unay, onay. Badawng! Ha? Apay kanta ka kanta. Kankantaan na. Ay, agsala taman to yan. Cha-cha-cha. Ay, diyak kaya tagsala. Ha? Balsian na pala, no di mo kaya ti cha-cha. Ay, ibatanak man ba daw? Ay, awan ti ganas kong agsala. Ha? Apay ayaman nga gungungit ka. Awan jay kwartak ijay drawer. Ay, jakang mo ah. Si kalaang mati mabalin ang mga laiti dayjay. Day takay, tijak kayat king katuyang. Kanayon nakapabasulan. Kat asino kumati sa bali apabasulak no san asika. Apay adi mo pabasulan dagiti utot, kun ipais. Jay pusa, asaw. Anya? Siyakla kanayon hindi makitkita. Napukawan kay ti kwarta, Marituyang. Ay, wan nga rod maray. Ay, di kwartak awanan. Sapay nagado dayjay. Kata sino nga iti suspitsam? Ipes ken utot ijay balay. Anya? Ni ko mabadong ko. Ngam ko na namit asaan nga iso tinangala. Kat, amangan mo't no isaw. Ipilit na nga rod asaan nga iso. Kanududwa kayo lang, iji balayaw. Diyak amon no asino ti pabasulak maray. Ay, day takot nga mintirigat na, no aduunay ti kwartayaw. Ay sus. Agtudon sa mutang. Aywan, nakuyam ti tangatang maray. O aday ta, agarbisan. Ay sus, nagiti bilagkaw. Kakasanan, agtudon na talaga maray. Darasam, ingkan. Ay unay kan ba daw? Di mo pa'y mo't inakas dagiti bilagkaw. Nabasadan. Ay, agtudtudo magaya bay. Naa, agtugtugaw kalaang mo di taon. Nabasada nga rod amin ay. Ay unay ka mo't di ka pa'y mo't nagakas. Ay sus, nagpigsan nga agpaiso ti tuda. Ay, irikap mo amin atawa. Ay katulungan ako na. Ay una yan, italaang manan anag tudo itinapigsa. Kwarog. Nay, apay nga itataba daw. Nabasbasa ka, Mike. Nabasa kami kanituyang kao dito yung nagtibalay may kwarog. Ha? Ay, Saus. Nagtudaw dito yung nagtibalayaw. Nagadumagayam ti abo na to atap tibalay may. Ah. Ay, wang. Aging gaita. Agtid-tid pa'y laang. Jak lakit na taptapalan ay. Ay. Nalakalaang matiagtakop iti atap. Jak nakagatang iti pang takop kao. Isu nga ibagaman ka ni uncle mo at tulungan na kami. Nagkatuwa na, tata. Ibagamit din no asino ka nagiti kabarangayan tayo iti makaitid iti tulaw. Anggal, agpatpatulong da tata ba daw? Katulungan tayo Nabasbasada iti nagtibalay da. Tagtad-tad ti atap da. Nagado akwartada. Di dapat patarimaan di atap da. Tidakos na, nalayos da pa'y. Katulungan tayo di atak kaasid Ikanta yun iti bagas da Marituyang kan kabadong, Maray. Ay, win tanay, kaasi damit. Adda lang nga rodin iti o nagtibalay da. Nabasada pa'y laang. Ay, nuko mga mentari ni Perda di agtad abalay da. Amin ka nga rod agamit dakat nabasa. Kahit kasadungatan di iduldulin da akwartada. Ay, wunan niya. Da magkukat nga ingkali ni pari badong di kwartada itilikudan ti balay da. Ay, sus, kasano ngayon, kat pagkatumang jay layaws.
si kantumat nga bain. Anay ka, itay ka pa kidal may tuyang. Basol mo day tao salbag ka. Anay. Gusto na. Limita man day takid-kidal matakyag ka. Anay ka, sobra ka na tuyang. Pinitong nakmadain. Kaya't mo tabitugan ka ba niya? Apa kayaw? Anay, Na. paray, nagitam na jay. Binadakan na to'y sakak. Nagsakay. Daytoy tumat ngamin abadong. Awanan di kwartami tanayanot. Tiro pa na. Kasla din akong dungdungwin ito yang ko, pare. Agasam di pa nang itudutudo na kanya ngay. Uraya lagdulang. Apay ayamaray, takas talaunay tirorod mo ko ni pare badong. Kasano ngamin, Kapitan? Ingkali nagayam di kwartami ijay likudan ti balay may kat naglayakos. Huwag nagpasaw. Tanggat tao pa, iti ka unag tidanong. Awanan nayano dan di kwartamay. Kunak ano safety, pare. Ay, madanog ko na ito abadong, Kapitan. Ha? Lapdan nagtatalaga nga straight down. Ay, pare. Kulungan nakbutin na. Mare. Kasyam ni pare badong. Adapay mo't kwartayo iti bangko. Awan, Kapitan, kun namin laang nga adda, tapno agpalastog kamay. Kaday to'y abadawng tinangibaga nga agpalastog kamay. Ano? Ay sus. Iso abangkrap kamitan, pare. Awanan na talaga ti kwartami. Uray 5 adulay. Iso abay anak amang kadal kan mangkog takugtar iti na ito abadawng, Kapitan. Tatalaga amarorod. Ay, tuyang. Kuskus na. Kustown. Ay, tatabadong. Ti kwarta saan nga idulin iti uneg ti daga. Gastusan para iti pagsayaatan ti biyagyo kininanak ko yan. Ala sige! Didan tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawan iron niya bida tayo anay. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Pagloy. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.